Kushaqeke abaningi ngesehlakalo-ke esibonakala-ke endaweni yasehluhlwe kwaMduku-ke laphana-ke uma uhamba ngomgwaqo-ke u-R22 ubheke ngasembazwane-ke kodwa-ke ebhrejini-ke laphana-ke eSibhicayi-ke. Abantu abaningi-ke bababaza-ke eyobuthakathi-ke obudlangile-ke endaweni-ke yesigameko-ke la kwadlula khona-ke undunankulu-ke wakuyona-ke leya ndawo-ke. Amalungu omphakathi-ke abika-ke okungekuhle-ke ubuthakathi-ke ukubonakala-ke kwezinalithi-ke kukhona laphana-ke nala makhonteni-ke abekiwe-ke awothayela-ke laphana-ke nembuzi-ke kuthiwa-ke ihlezi-ke ikhona-ke laphana-ke idla kuleya ndawo-ke laphana-ke kodwa-ke uma kushona ilanga-ke kuthiwa-ke le mbuzi-ke kubikwa ukuthi ayibisabonakala-ke laphana-ke. Okunye-ke kuphinde kwabonakala-ke omese-ke abaxhonxwe ngemali-ke laphana-ke baboshelwa-ke babona ngathi bagxiza igazi-ke. Kanti-ke leya ndawo-ke iyindawo-ke yesigameko-ke esithuse abantu abaningi ngalesikhathi-ke kudlula-ke undunankulu ngenxa yengozi-ke eyenzeka khona-ke kuleya ndawo-ke yasehluhlwe kwaMduku-ke eduze-ke kweSibhicayi. Abantu abaningi-ke basola ukuthi-ke ubuthakathi-ke lobu-ke obuqinile-ke obukhandele noma-ke obukuyona-ke le ndawo njengoba-ke amalungu amaningi omphakathi-ke aseyasabela-ke uma-ke yadrayivela-ke ngakuwo lowa mgwaqo-ke ngoba kubikwa ukuthi-ke kuze kudlula nje induna-ke laphana-ke undunankulu-ke kuthiwa-ke kukhona nayingozi-ke ephinde yakaba khona-ke kuwona-ke lo nyaka-ke okwaba ingozi futhi-ke eyaphinda-ke yahlasimulisa-ke umzimba-ke laphana-ke kuyona leli khonyanyana-ke elibonakala-ke musu uzofika ngaseSibhicayi. Bathi abantu abaningi-ke laphana-ke lezi inalithi-ke zihleli nje eceleni-ke komgwaqo-ke kanjani nalamakhonteni-ke abonakala-ke ashunqa intuthu-ke kunamabhodlela-ke nemali-ke nomese-ke abahlabele imali kuyona le ndawo-ke yesehlakalo. Yila khona-ke okusolakala khona-ke ubuthakathi. Bafowethu ilezo.